क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पद्मबिलाव दिनै तृणमूल कंग्रेस कमिटिनि मोनसे आखाइ हमफैनाय हाबाफारिया टीएमसीनि मावखुलियाव जानानै थांबाय। बे आखाइ हमफैनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गासै 120 सुबुंफोरा जयेन जाफैदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा मोजां आरो इयुननि समफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय गाव गावनि गोसो बायदि हाबफैदों होननानै फोरमायदों। बिथांमोनखौ मान होनानै फुलोम गामसाजों बरायनानै लादों टीएमसी आफादनिफ्राय। दिनैनि बे गोजोनथाव जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आसाम टीएमसी हान्जानि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि उत्तम कुमार तालुकदार, बिटिआर क'अर्डिनेटर चिफ कनभेनर लाइफां नार्जारी, आसाम टीएमसी क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि नेहाथारि दीपक दे, आसाम टीएमसी क'क्राझार जिल्ला लाइमोन कमिटिनि आफादगिरि राहितन नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला टीएमसी आइजो कमिटिनि आफादगिरि भारती हाजदा, क'अर्डिनेटर सोद्रोमा दिलीप सरकार आरो आसामनि बारग' मन्थ्रि राजेन्द्र मुसाहारिजों लोगोसे गोबां हान्जानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा। बे सुबिदा आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनिसिम दिनै जोङो फार्स्टआव जोङो 20 जन दल जानानै फैदों। सोरबाया इउपिपिएलनिफ्राय, सोरबाया बिपिएफनिफ्राय आरो जोङो कंग्रेसनिफ्राय माखासे फैदों। आङो सिगां कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, आरो दा कंग्रेसनि नीति आदर्श जेनेबा भबिष्यतखौ नुहुराखै आङो। कंग्रेसआ मोनसे दोबैलांनाय मोनसे नावसो, ओंखायनो बेनिफ्राय जों जानगाराव फैनानै दिनै गोदान मोनसे लामा सुजुबाय, बेनो जाबाय टीएमसी। आरो टीएमसीखौ लानानै जोङो मोनसे सिमां नुदों आरो टीएमसीखौ बिटिसिआव मोनसे स्ट्रं पलिटिकेल हान्जा दानो थाखाय जों थाग थियारि जाबाय। आरो बिटिसिनि रायजो राजाफ्राबो गामि गामि बयबो टीएमसीखौ बजबदों आरो बेनि बजबनायखौ नुनानै जोङो टीएमसीआव भबिष्यत दं, फिउचार दं होननानै जोङो बयबो दिनै जगदान जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि फैनांगौ दलफोरखौ जोङो समस्ति वाइस हाबै जोंनि आंगो लोगोफोरखौ आरो जगदानखौ जों खालामगोन लासै लासैनो। बेखिनियानो। আজি এটা বহুত আনন্দৰ দিন, কাৰণ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ আৰু ৰিপুণ বৰা ছাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ৰিপুণ বৰা ছাৰৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নানান প্ৰান্তৰ পৰা বড় বন্ধুসকল, যিসকল বিপিএফ, ইউপিপিএল, কংগ্ৰেছ, এই তিনিটা দলৰ ভাল ভাল পদত থকা আমাৰ ইয়াতে লিষ্ট আছে। এটা মানে কংগ্ৰেছৰ ইয়থ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, বিএছঅ'ৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ আৰু পিজেএচিৰ মানে ছেক্ৰেটাৰী আছে, আৰু বিএছঅ'ৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আছে, আৰু নানান ভাল ভাল ব্যক্তিবিলাক আছে। সিহঁত বহুত খুচি হৈছে আজিৰ পৰা সিহঁতে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, আৰু ভৱিষ্যতত সোণৰ অসম, সোণৰ বিটিআৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। কিমানজন অংশগ্ৰহণ কৰিলে? 20 জন। 20 জন মিন্স মানে সিহঁতে মানে 200 জন, মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, নানান ঠাইৰ পৰা আহিছে, সকলোবিলাক মানুহক লৈ আহিব পৰা নাই আৰু কি। ইউপিপিএলৰ বিকল্প টিএমচি নেকি? ইয়েছ, অফকোর্স বিজেপির বিকল্প। বিজেপির বর্তমান যে কার্যকলাপত অসন্তুষ্ট হই রাইজ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসত যোগদান কৰি আছে। হয়, আমাৰ টিএমচিৰ পৰা মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে, মানে প্ৰয়োজন পৰিলে আমিও কোকৰাঝাৰৰ পৰা যাম, প্ৰতিবাদ কৰিম, কাৰণ এইটো নীতি নহয়। মানুহবিলাক ইমান ঠাণ্ডাৰ দিনত ইমান কষ্ট কৰি আছে, এইটোতো চৰকাৰে এইটো ঠিক কৰা নাই। যিটো কৰিব লগা আছিল আগজাননী দি কিবা এটা কৰিব লাগিছিল। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিএমচিয়ে কেণ্ডিডেট দিবনে? হয়, অৱশ্যই দিব। কিমানখন সিটত দিব বুলি ভাবে? মানে অল আসামৰতো মই নাজানো, আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰিপুণ বৰা মহাশয় জানে, কিন্তু কোকৰাঝাৰত দিব আৰু কোকৰাঝাৰত জয়ী হ'ব, এইটো 100%।